Win, dengerin apaan? Biasalah, dengerin radionya anak muda. Hah? Radio? Kuno banget kamu. Udah gak zaman kali. Siapa bilang? Ini radio Pro 2 RRI Singaraja. Buat anak muda loh. Acaranya juga menarik. Ada Spada.
Pro2, selamat sore. Aku senang sekali ya nemenin kamu semuanya. Dan aku Irana Mora, seperti biasa nemenin di Sore Ceria. Dan kali ini juga seperti biasa teman-teman penyuluh bahasa Bali ya berkenan hadir untuk berbagi ya, untuk sharing juga. Kita kembali mengingat-ingat begitu ya, dan juga sama-sama belajar terkait dengan bahasa Bali ya. Dan sore ini dari penyuluh bahasa Bali Kecamatan Sawan, dan kita akan bersama mendengarkan seperti apa Wirame Ramayana Indek Kepemimpinan. Tapi sebelumnya kita kenalan dulu ya dengan teman-teman penyuluh bahasa Bali Kecamatan Sawan. Om Swastiastu untuk Bli Made Werdi Atmajeng. Om Swastiastu Mbak Irene. Panggilannya Bli Werdi ya? Iya, Oke, dan juga Om Swastiastu untuk Bli Putu Wahyu Santosa. Om Swastiastu. Oke, sudah siap ya untuk mengisi sore ini. Kita langsung aja deh ya kepada Bli Werdi, silakan. Inggih suksema transiting dogala sana sampun kepaije majaring Mbak Iren reng rahina mangkin reng poro 2 RRI reng acara sore ceria kecenduk malih sarang didiang Imadewa Atmaja pinaka penyuluh bahasa Bali sane boleh amongan utawi tugas reng desa Bibidin sane mangkin kesarengan oleh semeton didiang Putu Wahyu Santosa sane taler pinaka penyuluh bahasa Bali sane boleh amongan reng desa Sekumpul. Nah, rirainu mangkin didiang maka kalih driki jagi maktayang sinalih tunggil daging pustaka suci inggih punika kekawin Ramayana. Sane mapaiketan ring sejeroning ilmu kepemimpinan duaning napi mawinan kadesa punika didiang angkat utawi didiang mengambil materi puniki duaning ring taun utawi ring warse duang tali kalih 24 niki iraga jagi ngawentenang pemilihan gubernur kenten dalar pemilihan bupati mangandane napi sane kawedarang didiang malejebo sarang sementuan didiang preside kaanggen dasar kaanggen sepat siku-siku majeng ring sang sane dados pemimpin kenten dalar sane sang pacang memilih pemimpin ring warse duang tali 24 puniki inggih mangdanentenaken lasanggala sane mangkin didiang jagi ngambil wirame pertuwi tale sane pinaka penguacan Putu Wahyu Santosa kenten dalar sadidiang pinaka penegas inggih majaring Bli Putu didiang galah suserang Inggih semua untuk galasan iki bering sekian didiang sane mangken didiang jagi ngawidin nguacan Wiramo Pradiwitale ambilan didiang saking Pelambang Ramayana kawidin didiang untuk ngaturang panganjaliman. Om Swastiastu. Sampun arahu demo rasira inggih risampune Dewa Agung Putra Sang Rama sepupude meraup ide raris ngandika Arengku barada tuli horikang ngayu dia pura uduh adi aden beli sang barade durusang adi mantuk ke ayo dia pura
Ujar haji iku dumeh mareng alas dan kalen Wantah sangkaning pangandikan Yaji saning awinang Bali ngemaranin ring tengah alasi. kita kan gumantia ratu ya matangnya dat sang saya Inggih wantah adisane patut ngentusin pajangnya nang agung ento awanane adi sampunang sumandang saya. Lawan kita magang gunan ganitan tatan khontiyo Inggih buina adi mabuat pesan kawi guna nadi yening pada wilang nenten je pacang pat lakar bakar telas bawasang Prawira wihikan kita ngaji lawan kalau pening nayu Waning adi puru seperadnyan ring tatu tekaning nepasang wiwike modang nia kita yogi ratu sapalan siwin raksaka keawanannya adi patut nyeneng agung sandang pesan kesungsung dados pengemit gunan teh haparan gunanya ya ditan gunyaning ratu inggih kepradnyanan adini apa ya pikenohne yening tenten keanggen ngamong jagade keagungan
kunayan lemah piratwa rekanangku mungguing alas. Inggih nanging yen pade kemat adi lakar nyeneng agung beli lakar nongos ring alasi. Ujarku pituhun tekewale kita tebak dia Yen dados beli tunas raos beli linggihin adi ento makecihne adi bakti ring sajroning beli. Asmulih lengku kita hayu sokang hati. Kesinahannya durusa ngadi mantuk buke raos beli de adi sungkan ring kayun. Ada juga raksaka kita rekang kadot wanari. Inggih apa ngade masih dadi pengamet ditu ring puri. Nahan yata uwas nerati saya di biang mana. Inggih wanda kadia sapunike daging bebos ide dah hating page luwihing kayun. Wanang nira rumaksa sang bapa reka kasatian iru. Sida antuk ide ngamal bebos ajini antuk kesatian pewacanan ide. Samangkan sirang kinon mulih dan lega. Sepuni ketaler sane kemarding kaya ngantuk nyeneng agung nenten kayun. Sirang barat bakti ring kake
semojar sira. Inggih duaning kadiasa punika ide sang barate bakti ring rake digelis matur. Pirakhinakaneng ngulun khana rikang kadatuan kuna. Inggih punapi minab kalagan titiangi magenah ring puri. Sedang dahumidap pikang lar khaneng alas kosyasi. Ring kenyekan pelungguh beli nang sengsara ring tengah alasi. Lawan kita dayogia ratu wirak sakaning jagat. Wanta semalih pelungguh beli sane patut nyeneng agung pitui dados pengemit jagat. Apa namatu kesaktiman te gunaman te sureng rana. Inggih duaning beli maraga duran luwihing sakti luwihing guna puruse ring payudan. Inggih kadasa punika dumun palat ka pertama saking Wirama Ramayana sampun presida kader. Sana mangkin jagi lanturangan untuk lagu. Sang mantan, enggan kabarmu hari ini. Nuke kamu ingat, nuke kamu nganggap aku dadi sang mantan. Nedain ada di hati, saling tresnai. Jada duanya lana tresno. Selalu terbayang kenangan dain ada di hati. Kamu ja aku satu, pada dain ngerasa yang rindu. Macumbu malu-malu uleng neguyu dari nau. Setat dadi ingetang sewai ngucapang I love you. Pon pelukmu, pon awakmu, pon kamu mengingatkanku. Kamu ja aku satu, pada dain ngerasa yang tresno. Oh indahnya
oh mesranya ku mikir rasa gelajah dadwo serta di kenangan kira gedaen medunangan masuk semua kamu berdain di hati aku Astung karo kamu start bahagia sehat selalu sang mantan again kabarmu hari ini nuke kamu ingat nuke kamu nganggap aku dari sang mantan netain ada di hati saling tresnai jadat punya lanang tresno kamu mengingatkanku, kamu aku satu pada dain ngerasa yang tresno. Oh indahnya, oh mesranya, ku mikir rasa gelajah dadwo serta di kenangan ira gedaen medunangan. Hey sang mantan, engken kabarmu hari ini. Nuke kamu ingat, nuke kamu nganggap aku dari sang mantan. Netain ada di hati, saling tresnai. Jadat duanya lanang tresno. Jadat duanya lanang tresno. Jadat duanya lanang tresno. Inggih mawali sareng didiang penyangke penyuluh bahasa Wali saking Kecamatan Sawan. Iwau sampun kadur daging wirama Pratiwitale saking kekawin Ramayana. Sane mangkin sing yakin latarang napi daging ring sejeroning limang pade sane sampun katur iwau. Cerita puniki kekawitan saking Dumun Sang Dasarate pacang ngambil rabi ingkang punika Sang Dewi Kekayi. Per Prade Sang Dewi Kekayi meled utawi nyak dados rabi nike Sang Dasarate nike menjanji pacang Per Prade maduwe oke utawi putra pacang kaanggen Nyeneng Agung utawi pengwaris kerajaan kinten bawasne. Nah nanging sane mangkin Sang Dasarate maduwe putra sane pineduran inggih punika Sang Rama, Sang Laksmana kinten dalar Sang Warada. Nanging duaning niki pinake janji nike Sang Dasarate matur majang ring Sang Rama mangde Sang Barada sane dados Nyeneng Agung ring sejeroning Ayodhipura. Nah duaning niki Sang Rama banget bakti ring sejeroning Ajenida utawi bapaknya niki dados nyane Sang Rama madilar saking Ayodhipura tur memargi ke tengah alas. Nah seusan Sang Rama ring tengah alas niki Sang Dasarate niki sungkan kinten tur ngemasin kesede. Nah niki daler rawuh Sang Barada ring Ayodhipura mentaken Sang Rama amarap ring nike takenang Sang Rama ring dije. Nah nike daler bawasang yening Sang Rama wenten ring tengah alas. Nah drike Sang Barada pinake adin Sang Rama puniki rawuh ring sejeroning Sang Rama puniki duaning napi mawinan belenide utawi kakaknya niki rawuh ring tengah alas. Duaning niki Sang Rama mangdo nenten wenten
perebutan kekuasaan baos nih dados nyane pinake sane pinih kelih ragane sane ngalah. Nanging Sang Barata nenten cumpu ngenine indik punika duaning Sang Rama puniki pinih duran, pinih sakti, pinih peranyan ring sejeroning daging sastra agama punika talar ring payudan dados nyane Sang Barata maduwe pikayun mangde kakaknya utawi belin Sang Rama pinake Nyanang Agung utawi dados raja. Nanging niki sampun kebawasang saking Sang Rama yening sane ngawinang Sang Rama puniki ketengah hal ngalas kenten talar nenten nyak utawi nenten meled Nyanang Agung wantah saking sade wecanan marep ring Sang Dasarata yening Petrade Benjangan Dewi Kekayi dados rabi yening maduwe putra nak putranyane inggih punika Sang Barata. Dados nyane Sang Rama nganikain utawi mawasang marep ring Sang Barata mangde mantuk ke Ayodhipura malih mangde presida Nyanang Agung. Duaning yang Sang Barata puniki talar wikan kena talar peranyan yeneng ten anggen keperanyanan puniki anggen ngemel jagat utawi Nyanang Agung anggen napi malih keperanyanan punika. Dadosne mangde mawi guna kenten talar majang ring para pemimpin kenten talar carut pemimpin yeneng sampun maduwe keperanyanan maduwe pengalaman napi sane ngawinang nike anggen ngiring dados calon-calon pemimpin sane becik kenten. Iki sane mangkin minah pawantah kari samedika nganinin indik daging 5 pade saking sane sampun katur iwau sane mangkin laturang titiang ring Wirama Rucira nganinin indik talar indik kepemimpinan. Nggih majang ring Uli putu pinaka pengawacan kena talar titiang pinaka penegas atau galah titiang durusan. Inggih suksema untuk galasan gede bering sekian titiang sane mangkin titiang jagi ngelandorang indik piteket ida Sang Rama ngenin indik kepemimpinan ambilan titiang saking Wirama Rucira pelambang Ramayana. Ngarani kanang weruhing guna. Inggih uning ngalap kapitresnan kebaos sang sane pascat ring kewaruhan. Mula dari ngabal manekat manonula Ngarung wang wadwe nemi tuturin nelek tekang laksananya nih. Sing lewe linawe hakan rika ayu Sekancan sane patut keutamayang keijen kerahayuan. Iko ngamasor kinil kileng asasambau. Inggih sane ketunan patut kesisipang ibun. Maka temanon guna ganadi biya ring Prabu. Inggih uning ring pewilangan guna patut keutamayang antuk Sang Prabu.
Dumonikang hale hayuyat nedan kheneng. Nyingak sane kaon, sane becik, pelapanin sampunang meneng. Rumong waken larani kanang praja kabeh. Pirengang pesan kesangsaran jagati sami. Apa nikang ubayu lan risang Prabu. Inggih wirehasa punika mangga penamayani sang among jagat. Inggih sanemangkeun lanturan titiang ring indik Wirama Wadepadya. Utsa kedelarapana Wantang tengi pinake anggon jalaran. karya sing pakepagakon Sing pekaryan mangde kepagehang. sampai dan gaweaken Paricede ne sampunang kardinine. ring satwa damaya tuwi. Inggih pituwi ring buron niste punike. Sakti singa kata takut. Inggih nyeneng nirgamayang sekadi kawisesan isi ngesane ngajajahin. Ring wira samawinus. Yeneng indik kewanenan ninike nenten tanpa tanding keucap. Yatnan yan pamati-mati. Nangingipun pelapan ritat kale memati-mati. Yekanung satiru-tiru. Inggih yen preside punike wantah anggen tetuladan. Ganghang karaya takhilan. Inggih angkareunane ageng punike patut ketinggalan. Nindotan gaweaken Nindek pekaryan ngenis tayang sampunang pisan ke kardininya. dan jadmu muharewara. Yening preside sampunang panumadyani ngerana yang punya. Yeko parasaraya sumuka. Inggih punike pucukang anggen pesayuban. Inggih kadasa punika wau sampun katur kalih wirama sanemangken lanturan titiang untuk lagu. Jundo malesaran titiang yang madewadian maju kenten kesarengan oleh Putu Wahyu Sandosa. Iwau sampun katur wirama rucire kenten daler wirama Wadepadya. Nike nenten lian wantah taler pitekat ritat kali irage
menados pemimpin kenten dalar nggih. Napi malih niki pun sampun pacang wonten pilgub kenten dalar pibub utawi pemilihan bupati Buleleng puniki mangda presida kaangen dasar yang sejeroning pemilihan puniki kenten dalar majang ring pare calon kenten dalar sane nyalonang ring sejeroning pemilihan gubernur dan wakil gubernur kenten dalar pemilihan bupati dan wakil bupati. Nah ring wiramu puniki wantah daging ring sejeroning irarge dados pemimpin puniki mangda presida balas budi uning ring sejeroning nyapisane keijene oleh para rakyat sami ring sejeroning jagat puniki. Kenten dalar presida nabdabang utawi mengkoordinir anggota utawi rakyat nyane ring sejeroning ring dije kapu memimpin ring daerah punapi dan nggih. Kenten dalar ring sejeroning dados pemimpin puniki patut presida irage nyelehen napi sane patut keutamayang encen sane patut keutamayang ke dados nyane napi sane patut skala prioritas kenten dados nggih. Kenten dalar presida ngewilangin utawi nyelehin napi sane ke bos becik kenten dalar ke bos kaon kenten nggih. Nanging yen presida nirgamayang ring sejeroning wiramu atau padia puniki inar memang sekadi buburon utawi isinge nggih. Yen kacingak saking fisik utawi saking luar nike wantah serem utawi nyejahin kenten nggih. Nanging isinge puniki ritat kala pacang memati-mati utawi ngarah tetadahan kenten bawasang nike pasti memilih pisan kenten nggih. Madarosnya ne yen irage dados pemimpin mangde alon-alon adeng-adeng niki mangde presida nyelehin sane ke bos encen sane ke bos becik kenten taler encen sane ke bos kaun tawi apelih kenten nggih. Kenten taler ritat kala irage pacang wentenang program kenten taler mangde presida mengutamakan rakyat kecil yang mana patut diutamakan kenten taler encen sane patut di belakangkan ataupun yang urgent kenten bawas nggih. Wonten niki sane presida aturan titiang ring sejeroning daging wirame rucirel kenten talar ring wirame wadapati. Sane mangkin lanturan titiang ring aninin indik daging kepemimpinan sane medal saking kekawin Ramayana sane nganggen wirame pertui tale. Majeng ring petuaisan dosa pina ke kewajan kenten talar titiang pina ke panagas atau galah titiang lursa. Inggih suksema untuk kalasan gede bareng sekian ditiang sana mangkin ditiang ngelanturang ini piteket ide sang ramu ring ide sang barate antuk wiramu perdiwitala nekhante gaweyante dia mangamet praja mandala. Inggih wantah punika sane patut laksana yang adi ritat kala ngomong jagati wehar pahayon te paryangan omah badar meren pasramane patut becik ngadi kenten talar parahyangan patut keamungin padani pancuran talaga setu
tambak taman. Kinten taler margi bale Banjar pancoran Telaga Kredeg empelan tetamanan patut amungin adi. Pekan wadana sing sakahyonan ikang prajayat gawe. Inggih puasar didi sebacakani sane keabdiang punika karyanin nadi. Limantar tetunggangan lagi-lagi seramon sanjadu. Inggih Gajah Krede jarani pepesang adungang ring gegawani. Mawe kita karem pindah resibo janangkun selek. Mang adi mapaice sangu ngerasi bojane ngangken sasi. Ikongku salehosaken te ya kabeh pamuja agengen. Sapuni keparahyangane becikang makesami adi dulurin buatang pengastawannya nih. Ya donane kanang sarat kita janan orage rike. Inggih yeneng punika sampun mabukti ring jagate sinah adi pacang kebaktinin majeng ring panjak adine kala punika. Wala terikanang manewit kabeh wadak sewake. Inggih waspada yang ring sakatahing sane memarekan bidui sekancan pengayahi. Gunani kalawan nasihnya matuhan ikut tingali. Kegunanya nih maka mewah baktinya nih magusti punike patut ketelak tekang.
susila saguna dibakti yadidan sujadamatui Yening bikasnya ne becik akeh gegunanipun dalam subakti diastun dan pengerasa. Saya pahayon nikang ngonen sujadamu lapun. Inggih sandang pisan bajikang punika napi malih mewangsa utama patut pisan patut keanggen. Dadan wawang aweh reng suka pariksanan terio. Inggih sampunang ijumai cayang kaliangan durek saendumun ipun kadi punika. Lumaku kenang adanya yon dadi rekadayan wehana Mangdeng margiang pituduh adini kesidayang kala punika wau ipun suwe cain. Gunani mapaga manah nika sumiwiasang bupati. Gegunan pitui manah ipun sujati nyejar buat nyungsung sang ngadeg ratu. Kita kana kinasikan subagede biya ratno pamen. Inggih adi aden beli sane ke alam kasub luwih kadi manik yen umpamanya. Samangkan hikang manewita yaden saloba sulit. Inggih sang yang surya umpamen adini tan wanah ngabusin jagati. Samangkan desang Prabu milangaken nikang Durjana. Sepunika taler sang nade nelasang sang kancan jat manis ane cora. Sasang ke magawe
asih sira jana nurageng sarat. Sang yang ulan ngawanang ulangun ide kasihin oleh manusia ring jagati. Awas dekit mangkan riya dekhatering Inggih, yening preside adi buka keketo sinah adi nyidayang yen adi mapakayun pacang ngamal jagaat. Inggih wonten karisa punika sane preside aturan titiang pinaka penyuluh bahasa Bali ring Kecamatan Sawan nganinen indek daging kepemimpinan sane wenten ring sejeroning kekawin Ramayana inggih punika ring Wirama Pratiwitale. Ring taler ring Wirama puniki sane bau kebawasang utawi sampun kebaktayang nike medaging akeh pisan tetuak enten ditatkala iraga dados pemimpin punika taler pangde preside mengutamakan sane kebawas infrastruktur kenten bawas nggih napi keh nike margi kretek kenten taler bendungan kenten taler sane lianan duaning yening tanpa nike pasti ke maka sami ring sejeroning ekonomi pendidikan nike nenten preside memargi becik kenten taler iraga yang dados pemimpin mangde preside nyelehin utawi nureksain abdi utawi instansi sane terkait dengan sejeroning kepemimpinan duaning iraga nenten preside dados pemimpin newek kenten nggih dados wenten bawahan nah niki patut periksain utawi turek selehin cenane makarya becik cenane makarya nenten becik nah yen sane makarya sungguh-sungguh utawi becik niku patut keutamayang dan lan punika taler iraga dados pemimpin mangda presiden ulat Sang Hyang Surya sane presiden nyunarin sakancaning sane murid kenten taler sane nenten murid sane wenten ring jagati ide taler mapaice sunar kenten taler kadi Sang Hyang Wulan sane mapaice sunar sane duhin kenten nggih inggih wonten kali samenika sane presiden aturang titiang nunas pangampura maka sami maka kalih puniki perprade wenten atur titiang tatkala nagingan acara puniki ring sore ceria puniki wenten keyongan titiang nunas pangampura ping banget maka wasane ngatur pupudang titiang antuk para mesanti. Om Santi 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 Om. Nggih semua majeng ring beli Werdi lan beli Wahyu teman-teman penyuluh bahasa Bali Kecamatan Sawan dan teman Pro 2 terima kasih untuk semua yang sudah mendengarkan. Kita ketemu lagi di sore ceria berikutnya.